Pravo konkurovanja na to ti sredstva majú nacionalni soviti nacionalnih menšinoh, čiji jazyk u službenim hasnovanju na području opštini, a to pripadniki ruskej i slovatskej zajednici, ktorí spolňujú i odvitujúci kritériumi, číslo pripadníkoch nacionálnych menšinoch, číslo registrovaných združenjoch, hraždánoch i číslo područných kancelárijoch. Poneže Slováci u opštini čísleno veće zastupeni od Rusnacoh, dohvarene, že bi oni u tim roku hasnovali 450, a Rusnaci 350 dinari. Jakinčak poradzene, počatkom idušćoho týždňa u Ruskim dome u Šidze planovana ischadzka predstavníkoh područnih kancelarijov zo Šidu i Bikiču, a najavene i prisustvo predstavníkoh našoho nacionalnog sovitu. Budza najveće bešedi o rozpodzeljovanju i hasnovanju tih 350 dinari i utvrzovanje prioritetov u programoh roboti naših društvoh na području opštini po konjec roka.